Unión Radio, Nashquatz Choacue. Solok Salisantilhu. Sail Cholehil Choacue at Cosquitzin, Ninkela Kulbal Hunsut Kuchik Salekak Angela in, Solok Salisantilhu. La ish Saralux, Utyokin Chakocho Ininkil, Chiruli Hunkamukain. Lish Holomila Katsolbal Chiruli Shamana in, Nashje. Lish Tsaklohikru, li Yebil Chak Shbane, li Propet, sa li Nachter Chakrab. Liqa versículo Nakataw Salihu Juan capítulo 5, versículo 36. Aban lain kuank karu na atinak chikwish, ashal nimsh kuangil chiru la Juan. Ha lish nimal ángel, likish kechim banu li yukwabech, shbanak lik ángel yokin chishbanunkil na atinak chikwish, ut nashyenak li yukwabech kitaklank chakwe. Sa lish tsiib liqwa Juan, nashchal shqesh kutbal chiku, nak li Christ haan li Mesías, manak li yechim bil chakshban li qakwa. Kikulun chiyo lak sa shbena ruji chochain, hohun qela o, hohun li poyanam, li kiyo lak aram beleng, ho tsibam bil chakchirish sa li santilhu. Chiruli shamana in yo qoril bal chan runak li qwa Juan, ustakishchal shqesh kut besinki li qakwa Jesus ho li Mesías, li ralali ni makkwal Dios, abanan na baleb li keshchalak kwish eheb sektanan kil utinka keshkul li qakwa ho lak kololeb re. Karutish am shaqeli shamana in mak karuli tishkut chikula o linka rakh taqabanu ke ho shishpanu chaq eb li poyanam li sektanan kre li qakwa nakhter. Lish kholomi li qatzol bal chiruli kutana in nashche talil banuhom ut sachbach olekh. Usta iblish ninqalib ru talil utlisach bach oleh li kishbanu li qakwa Jesus moko hanta reshke bal naqhaan li Cristo moko retash olo bankil la inin moko chanta shbanak naqana wahkwi naqna baleb li poyenam li shebanu kahkwi re sach bach oleh manak negesh koshla naq sach bach oleh li yogesh banunkil shbanak negesh banu wahkwi sashkaba li ma usahkwin Abanan li qwa Juan qahultikak naqnashyenak chishkhunilik arut tsibam bil arinchan tsibam bil renak toruq chishtawbal li qakulbal li qayuam. Salihu Juan capítulo 5 versículo 17 nashye. Aban li Jesus kishsumeheb ut kishye lin yukwa atokhyo chik angela kanakwan ho kanakwi lain nin angelak. Sa li versículo 20 nashche, shbanak li yukwa bech nashralik ahol bech, ut nashkut chiru chishkhunili nashbanu, ut tohkwank ashalchik shninqal ru banuhom, chirue pa in tishkut chiru, renak tasach qech ol chiril bal. Sa li versículo 36 nashche, abanan la in kwank karuna atinak chikuish, ashal nimsh kwankil chiru la Juan, ha lish nimalk angelikishke, chin banu li yukwa bech. Adi narak nashye nakchishkhunilik aru kyo chishbanunki li qakwa Jesus li sachbach oleh li shninqaleb ru talil ho li shkirta singileb li kyakh manakshkwag li singileb bakwi li kamenak chichocho ha anik angel li taqlam bil chak shbanunkil shban li choshail Dios. Li qakwa Jesus kishkyal shqesh ke bal rehe bakwi li poyenam chan ru naqhaan ut li yukwa bech Dios hu nakwi ruheb Hun lishk angeleb, hun lishk ausheb, ut hun li rahomeb. Narach binashche, naqsali honal naqikul el qarin. Li kwang sa shben, li kwang sa shkaush banunkil, haan li rahom li yukwa bech. Abanan, kama akshkak eretal. Usta shbanu na bal li sachbach oleh li qakwa Jesus. Na baleb li keshyalak kwish qeheb, shsektanan ki li qakwa. Aran sa ebli versículo 24 ut 25 nashche. Kisutek shbaneb la judi ut keshyere. Hok kanab shraub te sinki li qachol. Kwila at li Christ ye qe chichol choru. Kichak li Jesus ut kishye. Akshin ye here. Abaning ne ke pap. Lik angel na lahimbanu sa shkaba lin yukwa. Haan na atinak chikwish. Juan
10, 24 ut 25. Ari nakakeretal ustalika ch'ol tzaqalruli yo chixbanungil, eplitenamit, tuhtnekeixsik junaq likaru litramokru chirweb, xtawbalish yalalil. Kuiliqagwa Jesús kixch'olo braj chirweb rikin atin naqhaan tzaqal li Mesías, mareke ruraj xsuq isinkil chixjunila in saxben liqagwa Jesús. Kexkutraj ribeb saxben, kexchapraj ut kexkamsiraj. Kuiraj liqagwa Jesús kixye, relik xiyalaq la in li Cristo. Kexbanuraj ajkwi jukyal li keraj rikin liqagwa Jesús. Chixjunil ikaru kixbanu liqagwa Jesús. Na atinak bi chirish naqhaan taqlambil chaqxban li choxal. Naqhaan li ralal li nimajkwal Dios. Li kikulun chixtzaqobresinkil ru epli atin li kwang chaq li tzibambil chaq chirish xbaneb li profet chalen chaq nakhter. Chanraj ru naqla o naqkwan. Inkaraj taqakakubresi qach'ol xoxexchal xaq'eheb xbanungil eblaj k'amulb'e, eblaj fariseo, nakhter. Chanru naqtoruq raj xjalb'al li jonal in sa liqachu'am. Li jonal qak'un raj liqagwa Jesús sa liqachu'am jo' laj kolulqe. Kwi naqtqatz'iqtana, naqma likaru taqatz'iqaj kwi la'o. Li naxnaw ustamakwa raj qak'ulu, abanan kixk'echaq rikin chixjunil li xrahom. Utaan li ralal, li kikulun chikamk, li kikulun chikwang sa kayang, li kikulun chichuaminkil, jun li chuam, li makwa rajre, li kishkul li railal, li makwa rajre, li kishtoh, jun li kas, li makwa ashkas. At kwaskwiz in, kayalak kaqesh taqenkil li qakwa lakkolulqe, inka rajchik tqaraw tesili xchol, saxsiqtanankil junsut kuchik utrajlal kutan. Xoxexbanu chaq eblaj fariseo, xoxexbanu chaq eblaj k'amulb'e. Naqanaw naqmoqontol elq liqagwa Jesús, xokb'al chixjunileb li xe'pabank, utla'at, tohkwan la jonal. Ukanaq chalqat, kuinakakwabi la boqb'al li naxk'eakwe liqagwa Jesús. Bantiyo xakwe naqxinakwo chupini chiru li junkamoka in sa liqak'anjela in tzolok sa li santilhu, la in saralux, utnink'e la boqb'al re naqtuakwo chupini sa junchik liqak'anjel.